je moj. Facebook je, reci mi na svetu najlepši ko je. I milisavaj Niki sem tebe. Facebook je, ko je najveći baja. Ti, Dragomire, sine, najlepši si. Zdravo, prijatelji moji, vi gledate još jedan Co Stories. U današnjoj temi ćemo se ponovo baviti Face-om. Čemu se radi? Naučnici sa državnog univerziteta u Kaliforniji, a svi znamo koliki su nam Ameri prijatelji, vršili su istraživanje kako društvene mreže mogu pomoći i odmoći našoj deci. I tako oni istražujući došli su do zaključka da mnogo korišćenje društvenih mreža može dovesti do asocijalnog ponašanja kod vaše dece. S obzirom da od škole COA ima samo 2 avgustovska roka matematike, COA je pozvao doktora Svezanića da vam kaže šta to znači asocijalno ponašanje. Pa da čujemo šta ima da kaže pametan čovjek. Asocijalnost je obeležje pojedinaca ili grupe koje ne može da prihvati opšte društvene norme, razvije društvene osjećaje ili se prilagodi društvenim osjećanjima. Aha, doktore, razumeli smo se. I sad, konkretno, kod tih istraživanja, poseban odeljak se odnosi na Facebook. U tom odeljku kažu da previše korišćenja Face-a može izazvati narcizam. Vi naravno znate ko su narcisoidne osobe i kakve su. Njihove slike mogu da izazovu neke kontroverze, a te slike rade da bi imali što više lajkova, ne znam što da vam kažem, jer sam lep. Tako da, ljudi, što da vam kažem, Facebook izaziva još neke poremećaje, sem zavisnosti od njega. Čuvajte se Face-a, jer nam nije baš toliko potreban koliko mi mislimo. Ili se jednostavno manje slikajte, pa možda će to ublažiti vaš oblik. Doktore Svezaniću, doktore Nikoliću, to je asocijalno ponašanje. Da, asocijalno ponašanje ili narcizam. Ovo je bio još jedan kratak Co Stories sa još jednom temom vezano za Face, ovako kratkom, ali ne znam sad da li je slatka. Nastavite da gledate Co Stories i što manje se slikajte za Face, verujem da će vama biti lepše, a i nećete mnogo morati da molite za like. Pozdrav se vaš Coa, do sledećeg gledanja, ćao! Kako biše? Cut!